Ja nisam baš čovjek koji je mnogo govora držao u svom životu, ali evo, daću sve od sebe. A daću sve od sebe zbog jednog izuzetno ljudskog i toplog dočeka i prije svega želim da vam se zahvalim na načinu na koji ste me dočekali ovdje. Tako da od srca hvala. Vi ste rekli da sam prijatelj, ja mislim da sam prijatelj svih vrijednih ljudi i neprijatelj svih neradnika. I tako će biti dalje. Ja nemam ništa protiv ljudi koji ne rade, ali smetaju. Mnogo smetaju. I mnogo vam smeta i nesloga. I moje je zadovoljstvo danas veliko kad vidim kako smo se ujedinili oko jednog projekta koji jednim dijelom poboljšava kvalitet života. Ja sam siguran da ovo nije sve što može da se uradi ovdje. I siguran sam da će posla biti još. Ali ovo je dobar primjer kako možemo da rešavamo jedan po jedan problem. I potpuno sam saglasan sa onim što je rekao i gradonačelnik i onim što ste vi rekli, da je to jedini put kako da u što kraćem roku završimo što je moguće više posla. A taj posao treba da se prenese sa vas na mlađe. I to je razlog zbog čega mi radimo. Ne smijemo biti sebični da radimo sve zbog nas. Ja želim da se mladi ljudi vrate selu, da se vrate djedovini i očevini, da pokrenu sve ovo što je ovdje lipo ispred nas. Danas sam vidio mnogo dobrog, ali nisam mogao da ne primijetim i neke neobrađene površine koje pripadaju opštini Danilograd. I nema razloga da one stoje godinama neobrađene. Resursi su tu pored nas, ja bih volio samo jedan po jedan da ih stavljamo u funkciju. A onda će biti manji i uvoz, bit će više hrane, bit će bolji kvalitet života i u krajnjoj liniji više će ovi ljudi koji žive ovdje da imaju novca. Ovo što smo uradili danas, po mom mišljenju, treba da bude uvod u te poslove. A ne nikako da sad odemo svi zadovoljno odavde da kažemo završili smo jedan posao i to je kraj. Nego da upravo završetak ovog projekta bude početak narednih poslova. A posebno mi se svidjelo što ste i u vašem govoru povezali ono što je tradicija, istorija, kultura ovog kraja sa nečim što je kvalitet života. I to prati jedno drugo. Zbog toga pozivam sve vas da u onom dijelu koje možete pomognete meni, a to je da pronađete mlade ljude koji hoće da koriste stipendije, da se dalje usavršavaju i da dalje uče, da date predloge. Ja samo tražim da se ti mladi ljudi vrate tamo odakle su došli i da tamo primjenjuju svoje znanje. Mi ne treba da školujemo ljude da odlaze vani. Mi treba školujemo ljudi da ostanu ovdje i da razvijaju svoje krajeve. Jer ovdje ima potencijala. Mnogo više nego što zaluđeni raznoraznim stvarima koje vide u ovom modernom svijetu gdje dominira internet i televizija, misle da ima negdje vani. Mnogo više bogatstva mogu da stvore ovdje samo ako to znanje iskoriste. Ja vam želim da ne samo ovu vodu koristite na zdravlje, nego i da je upotrijebite onako kako će vaši budući prinosi biti bolji i da sve ovo o čemu ste sami govorili spojite na način da što više uživate, i vi i vaše porodice. U to ime želim vam dug život, dobro zdravlje, rodnu godinu i rodne godine koje dolaze i mnogo više novca nego što imate sada. Živjeli. Sad možemo da ne bude samo vodovod. Dobro. Pretpostavljam, u stvari vidjeli smo da ste obišli mnoge farmere danas. Kakvi su vaši utisci i šta je ono na šta oni mogu računati? Kakva podrška ministarstva i u buduće? Vidjeli smo, eto, obišli ste 5-6 gazdinstava. Da. Obišao sam dosta vrijednih ljudi. Ljudi koji imaju ideja, koji žele da rade sa svojim porodicama i dalje da uvećaju svoje bogatstvo i da stvaraju. I sigurno mogu računati na pomoć Ministarstva poljoprivrede i kod projekata kao što su Midas, projekata koje zajednički razvijamo sa Fondom za razvoj, daljeg uvećanja subvencija za one projekte i one poslove za koje kao društvo možemo da imamo korist. Mi ne možemo koristiti novac naših poreskih obveznika za neke individualne projekte, ali za one projekte gdje društvo ima korist, gdje će se smanjiti uvoz, gdje će se povećati zaposlenost, to mogu da računaju. Također mi je drago bilo da smo danas razgovarali o tome kako da poboljšamo rad i kvalitet rada savjetodavnih službi i kako da uvežemo ono što je znanje određenih ljudi sa praktičnim terenskim radom, obilaskom, davanjem savjeta, većim prinosima i tako dalje. Ocijenite posjetu vašu. Ne znam, ne bih ja želio da ocjenjujem moju posjetu. Ja bih volio da poljoprivredni proizvođači ocjenjuju posjetu. Dakle, ja volim da idem što više po terenu, da učim i ja i da razmjenjujem mišljenje sa onima koje zaista uvažavam kao vrijedne ljude. A oni sami znaju da li su to što smo razmijenili kao informacije njima od koristi ili ne. Tako da meni svaki odlazak bilo gdje po Crnoj Gori, gdje god ja obiđen teren, vrlo važan i značajan u tom smislu. Kada je riječ o ovim
neobrađenim površinama? Šta ste savjetovali proizvođačima? Kooperative. Savjetovao sam da se udružuju, da ono što je zajedničko vlasništvo ili ono što su individualna vlasništva stave na jedno mjesto kako bi smanjili troškove. Vidio sam ogromne površine koje nisu pod međama, što je vrlo interesantno. I to su nekada bili kompleksi koji su se obrađivali, a danas više ne. Dakle, te komplekse treba staviti u funkciju što prije. Ja razumijem da je vlasništvo razuđeno, ali jedini način da imamo niske troškove i velike prinose jeste da se ljudi udružuju i da prave kooperative. I apropo pojedinih komentara koji su se pojavili oko jednog drugog vodovoda, imam jednu jasnu poruku. Nijedan vodovod u Crnoj Gori neće se završiti samo sredstvima Ministarstva poljoprivrede. Svi vodovodi na kojima budemo radili završit će se samo ukoliko se udruže lokalni ljudi koji žive na tom mjestu, lokalna samouprava i ministarstvo. Tako da želim da razočaram sve one koji žele da špekulišu ovim danima oko drugih vodoizvorišta i vodovoda, da ćemo i te vodovode privesti kraju ako budemo radili na ovaj način, zajedno. A ko hoće da radi odvojeno i sam za sebe, nikakav nije problem, ti poslovi ne moraju uopšte da idu preko Ministarstva poljoprivrede.